play phi baro te kani ke dai ka second video changa pathang ni ngan kwa ban yatho ning kwa ban shai phi kine ki south liki sentence ma long ka ba su ban la da phi nang yakani ma phi la ban ong be had do ba kut chang kani video te phin nang ong be shi bon kli ta ki contain ha tin hindi ma tam ba ngan hi kai lang ba ki sentence तो इन्हें स्टांगो आज का दिन बहुत सुंदर है कुम लोग की आवाज़ ने आज का दिन बहुत सुंदर है जिंगुन कसी बनता कलों कबा भाभा कलों कबा सुंदर जिंगुन कलों कबा ब्यूटीफुल ने कलों कबा भाब्रियो भा ते दादा पिको बंथो दिन आगे का दिन हिंदी कुम लोग भी बंथो आज मो आ ओ कने कने ओ आ आज जिमुत mentama आज का दिन दो sorry कन्नी कदे ई म फिर बंथो दो ई एन उन्हें दिन कन्नी का दो कन्नी का ई कन्नी का नो आज का दिन बहुत सुंदर है बहुत जिमुत शिबोन बहुत जिमुत शिबोन सुंदर जिमुत भाब्रियो habang kabangi ong akapalyang pat long beautiful ma suraj jimut kasni आसमान जमुत स्काई अनि सुन बनाई में चमक जमुत तंगशाइन फलने फरनाई रहा जमुत kabadang long it's going on panchi jimut ki sim panchi jimut ki sim lani bonsen ni jong pakshi himda jupadan kam than yuni panchi te kumlo phin tho pakshi ma po ksha a pak pakshi po ksha i lada pitho kumne poksha a kani kade paksha em tang bom de paksha haban tho uniu i uni ude u i gum to ma kane o a i haba pitho hak sentence pan kane kan le chato ma i kane ka irit kane ka i he tapi tak ingin tak sentence kan lepan kumni mau kan ka i he kan ka irit betul mau पक्षी गा रहे हैं कहने का पक्षी किस्म की डंग हुआ है गा गा जिमुत रुआई मा गा जिमुत रुआई lada pi ong ban kwa ban ong ban ruai lani tu sing kum no pin tho go a no a gana jimut ban ruai te lada pi ong kwa ban tho ga rahi hu nga dang ruai lada pi te gi kan thei mo lada pi kwa ban ong ki kan thei mo nga dang ruai ga ra hi hu ga rahi hu rahi hab ong yaki kan thei rahi ga rahi hu nga dang ruai kum no pin ong yaki shin rang pat gi haban ong ga raha hu ani shu tang ban tho kum turu la biang ga raha hu kani ga raha em kadaya ki chenrang no hang ni pan panchi lani pakshi ga rahi hai ki sim ki dang ruai rahi
रहे हमने कदे का प्लूरल फॉर्म कने का रहे जुमुन गा रहे है प्लूरल फॉर्म दे आर सिंगिंग लने की dang ruai kia ruai तो baik kata sentence kasih mentang kalong ka ba khoi lani ka ba priyo mo ladai translate direct suraj kasih kadang tenshai lani pernai hasahid pedeng lani hasuin pedeng asman hasuin pedeng but or lani but pakshi lani panchi kidang ruai तो का sentence number 1 bentah la dep sentence number 1 la dep baik sa ka sentence pa ar ka ong me ju me hang ni me ma me kan ni ka me ju nga em kum no pin tho mo e na me अपने जिमुत को नोंग हक दिन खासी kum nong yo la jong o po no e अपने कुमनो पिंथा a p n e अपने कने अपने हाकतिन खसिंगिन ओंग लजोंग लने ओनन अपने मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क जा रहा हूँ ना बदला की प्रलोग साथ जिमुत टुगेदर mo लने बदला टुगेदर Shirup em then kasih shirup nga bat lagi perlok ngedang le ngi le sha park जा रहा हूँ उन्हें कने कमुद उशंडंग बकरन जा रहा हूँ means ngi le raha means kapamenta no ja means go jana jo no kani jam kada pithok jana ka kamut tu ko to waha means hangte kumno pithok hakten in Hindi waha hangte ngin ham jimut ngi खेलेंगे means future tense का करण या का बलाशा है खेलेंगे means ngin ya le kai खेलेंगे means ngin ya le kai we will play हम खेलेंगे means we will play ngin ya le kai ini dang u kende mo हंसेंगे जिमुन कनेरो फ्यूचर टेंस ngin yarki RKHEA हंसेंगे lada don gini then enge kamut future tense mo kerana ka future tense mo baik hang ni जाएंगे कनेरो का keren yaki जाएंगे means ngin lek no lane जाएंगे ngin lek no lane lada piong gaenge ro kamut ngin ruai gana means ruai em te gaenge kamut ngin ruai hang ne ro hasenge means ngin rke lada piong kwa banong has ngin cũng nó ban rke lada pikwa banong ban rke hapong hasna ho so no hasna cũng nó banong HASNA tu maaf mo tu ini ban okay or but then lani in hakatim English kumno and bate means chit chat lani talk and chit chat mo करेंगे means we will do. Pekata.
मैं jemput nga em, मैं jemput nga अपने lajong lani on दोस्तों के साथ बात lagi berlok park jarho Indonesia park वहाँ हम nghỉ खेलेंगे ngin ya lekai hang te ngin ya lekai ngin ya rake bat ngin ya keren kai ngin ya keren bate jemput ngin ya keren. Dengan orang bilang full sentence में मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क जा रहा हूँ वहाँ हम खेलेंगे हंसेंगे और बातें करेंगे nga bat ki perlok sanga nga ngidang ngin lek shapark hang te ngin ya kan ile kai ngin yer ki bat ngin ya keren ka sentence baru la dapat minta ka sentence balai no sentence balai park me jemut haka ha park ada piang park में यानी घर में का एक मुठ हम कने घर में हो शायद थोड़ा इम यानी ए करीब ऐसे घर में हा येंग कने रो का मुठ हा येंग घर में यानी पार्क में हा पार्क यानी हा येंग बहुत सारे पेड़ जो शिबोन लिखते पेड़ पेड़ jemut kiting बहुत सारे jemut everything if lada piong सारे kamut everything tangba lada piong बहुत सारे बहुत सारे लदा पिang kumni mo बहुत सारे jemut shibon bha पे कहता ha park बहुत सारे shibon bha ki ai ki deng per jemut deng but full lada pitho phol ha katin hindi ngim jukno फूल इकनो फूल है फूल jemut flower ma santio flower baik kumlong itu akatin hindi ma फूल kane kade pha u la kane फूल pha u la phol ta kumlong kana फूल haka park dan shibon bagi terima kiting bat ki sentio hawa na ki air ro bi jemut ro em lani kin phalang also bi thandi jemut create suhani ka mood beautiful लग रही है तो कमुद आयु हंगने हवा भी कि ले रो कि बंगान बा कि बा संgbang ले कि बा संgbang no park shibun liki ding bat ki sentio कि le ro कि बा बंगान bat कि बा संgbang tenat selani संgbang तो का minta ka sentence balai ro de pet sa bahasa minta mo मुझे jemut manga lada piong manga ni sajong मुझे मुझे ऐसा jemut kum ऐसा jemut kum lada piong ऐसा din jemut kum kanika si kum kane ka si ऐसा दिन kum kane ka si ngau tenat pasan jemut ngau tenat po so no di pasan p
PESAND ngô tình nát mà pasan chỉ một light nó em yong là đang yong pareng là ni đang yong tên pareng là ni yong pareng ini ong cũng nó pasan chỉ một light ngà cũng cái này cái gì ngà tình nát bà Yuki namar cũng nuôi thợ cái tên hindi có tăng sĩ tính bật ui yo hàng ní u n u t u dot t u n mà ta sao ní Yuki cũng ní mà Yuki bệnh nhân thợ mình tay Yuki yo confused có sĩ tính yo unil d u n có i đít màu này Yuki kamut namar सब कुछ jemut paro cũng nuôi thợ tên đi so bò sắp có u cho सब कुछ खुश jemut kemen có u cho खुश और खाने का दे cùng từ mà thợ खाने का दे bentar sang kalau no vowels bentar sang vowels tapi yang ni or yang ke ini yang ni sam long pada ni ro खाने का दे ro kemudian kena or खाने खुश और खाने खुश में sorry खुश और शांत जमुत शांति थोक ना शांति peace में खाने का दे peace ने इन्हों kasih ke jingsuk kalau कब जाए हंगनी पर kalau कब जाए मुझे ऐसा दिन बहुत पसंद है मंगा कुम kini kisi ngaso tenat bhai ki namar ba baro kelong ke bas kemen baro yoi ba kelong ke bas kemen bat kelong ke bas peaceful ni ki ba jai long ki ba jai ba kum to लगता है means feel no kare go sorry bas tang to lo go to लगता है यानी LAGT लगता है मैं ऐसा दिन बहुत पसंद है क्योंकि सब खुश और शांत लगता है mga kumkinisi ngasngobang tenat lagi namar barok yoi baki long kmen bat long peaceful kiba jai tak mentak sentence basaro na det no te nga ngitshem ba kat kabang persang pen sang tho epimo ba pin sang tho lon tel la pim sang tho la ya ki contain na pedeng kini ki sentence mo sa comment section but bangangan persang ban pen sang tho pa di pi next video la ni haga comment zero ko pleasure bon